Matweba. So for me so your court. Ade na me your court. Say asema wo kan sisi e che so yo. Se me nye sofo. O nye sofo wo ye den. Ma me nkyere mu. Eti tumi. Eni sunsum. Eni atom ebi anko. Odi ya mo say. Mo bayi am de ye adwuma. O ti bayi ase. Yes. Ni bayi. Ni bayi. Ni be fe ni bayi. O bayi da. Eni sofo ye bayi fo. Ma me kan kyere wo. Wo ye bayi fo. Me ye bayi fo. Yo mutu. Onum sa yo mutu. Wo di snap. Eya kwankyere. Oyo masho. Onyenya minipa. So oyo masho. Onyenya minipa. Oyo masho. Me si onyenya minipa. Ede ntia. Snap. Amenche wa de bi. Wo ye Kristo ni. Me Kristo ni. Oko wala oyira wo de na beko. O amamre mu de me de snap na beko. Senka. Senka mi fiti no. Hey, hi TV so. Matrasa. Too much GH. I wish you for something there. Hey, some chef fridge. Whoa, ready. Some chef fridge. We walk over ever too much GH. Bidding a double for Michael. We bet me so after me. If you say anana. Now, if you say anana, so be Jimmy Garcia. There's some chef fridge. Muno. I also be the bro. Now, and some more a dorsal. And some dorsal. Se me makache o se me tena sise ya en se me hye fridge mu no na me obofo me da ba be kire wo ni ahwese betimi aka ne hye anase be gyae ne saa nenne no me guest bi e wo fia na en se ma hye fridge mu a etwa se ye yiba no me guest no ye ni nyina be ka ho asem ni apɛ asem no poma sibre se yo se ye we fi ya mi remfi na ansa na ye be kɔ ye nsɛm so enne no se me dika ka jo se nya tena se pe ye di nkrasesem segment bebro nkrasesem segment me di watem wo su ni di matem but niema bi wo ho a ye ya eyi nkrasesem eno ne ye de bro no wani aba ho so se da bi obofo ka kire me se ade wei na nim se normal so se ne nkrasesem enne nkrasesem ye de bebro ansa ne yakɔ fridge mu ensem no abusuafo enima bebre wo ho aye ya adwene enya maaso tie ni yie odie fo wadwene ekɔ akiri na ye nyina ye hwese ade aye no se ya adwene baso a obi ringing tone eda ne phone so obi ringing tone eda ne phone so ne ringing tone eda ne phone so binia se ebeli ki we a ujane nchen a gisi uto nwurem obi we ka chem say China phone but bra enye China phones nyina eye settings a wo be seti na ye moderate ama say de be ya ebeli a obeti obi ringing tone etimi ye obi yi na nu nkoda wotika mu obi anya call no masa hello obi timi tiem hello e kasa phone so e ma yem timi hyew adey masa e nkrasesem se wonni mu a me ka kire ho enye ringing tone si nyina e na ma ne kosoro at least se wo dru nipa mu a obi timi ma phone na da vibration kakra so wo hwe na feel say vibration na e koda no ebe ma wanya some reactions bia wo the ringing tone Fatu ebia 3 ana 2 level 3 ana level 2 ml kakra neti na saa o mo bio mu die si a ebom a edi ye obi ayi ni de mpacho yin class na die twato okra no eye kwa be fa so abe peke ko etiatiem tika mu a nkasa mu obi antese wanya ko yin class we eye de nkrasesem segment ha me de bro say ye nyina bitu ye hofo ni ani aba ye ho so say ene mabu aye ya enim say normal but nkrasesem
nkrasesem segment aha ena me de besi na yesa hia fofora nkrasesem bia wo kwani na so se ade a wo yedi nkrasesem me ba na media bro kama pa timi se wa hyase ne tu wofo na ehunu se ade a wo ye no nkrasesem a na wajai no the new normal ka kire me say obofo oh se di nkrasesem media mama ko the new normal comment wo ho mani beje e de amawo metwa me hu sima metwa me hu koba na introduce me guest no e de amawo na tie me guest no wo ye sofopon e ka so bi hu na de ohun na de e na no de asem na si here e de she fridge mu a yan ka ho asem a ye de ashe fridge mu twen ene metwa me hu koba me kire odi ntia e ma me ka sa asem ye kwa basisi yi aha e too much GH efisa no masa wo kwa ba biu he kromu ha enkrofo bebre asenkom e she fridge jama wo se yeru afi yo mi sheda nenne so for be nya no aha no o so fu mu pon na wasise nkombi le se fridge tebe ekofo bi nim se Ghana for the short mommy asa me short mommy no enye ye doso ye kan bia na mi hunu the way me see introduce me guest no because se say oya talk of the town but you show you so cause and some fridge boy be yaba no ye be wiye no wo hum say ampa san sem fridge mu ampa ne sem ye kan na se etwa se ye sade bi kohyem a ne sade akohyem e kina ne asa aka ne hye ye ko na kwa aba e wo ye show ni so ya me fa kwa aba produce why fresh o amansie sunsun bi nti sa semwi amansie sunsun no amansie ye kura e wa Ashanti region ya tribe bi ene form sa se no so ya bosunsun oh da bia da na abosunsun na amansie sunsun ne mama kan hintasem bi mama nchia mati fo ne fire no aso ani abre me soma hiti da bi nsemo e she fridge mu no se be ye a wo ba no ye be chia ya hwefo ani yatifo midia ne amansie nsoma odi ni amansie nsoma amansie na msa 2021 de ye amansie bofu bi beauty as bi me ye no mo hu ani panti as eno na start ya fi amansie e ba cho din de sen midiano prophet in kapia ojenyame ojenyame enu na se fridge enu ni se fridge mu fridge ba gara for enu a ye pese ye teba na nyema bia wa ye wo be kai se no se wo afia me kai wo be kai se ensime se fridge mu a ye twen ba no ebi ni se around be 2018 2019 na utimi man krofo da wo se wo wa sorry na ebi mu wo ya ebi timi da no ma sorry na just and somewhere 2018 no was started there but se be se fridge ni oh sanko for no way mame osman fam free store ma wa untimi nya bibia ye wo nyame tumi eno nyame adom wo ho on say ye obi wa wo say papa we di nyame bo no soronko so we say sabla ye bo bi ni anya ni bi ni ya chichiri bi ho gitum begitum yes because ye nyina ye se ye nyina ye pe ye ka oja nyame a ana amanse nsoma ana amanse bofu bia onyame ma mi tumi a ebru tumi so
dey ntina make sa o man Ghana ni wiase me no onyame difo a onyame di tumi ama me me bom pae na obi a yare tew so a wachini ache no wada physical na abofo be yare eno no yahu ya so na me ba be kire omu no kire me sango for no way omos ye na mfi you ya na se me de na nye da kopo da bia me bi ma ye bi o South Africa eno so no ye twehwe mu no ye nya sa tape ni nyina bi entimi ma duma chede na se mo hwe 2021 kura de ne ni se ano ayedin amanse bofu bi ne onyame sunsum kese a wode ama me wi a mekire bofu bi na se bi no eno ka na obekire o asem aka ye no me ma hwefo atwetwe o maso otimi meye ayi bia wa ha ma men ka wasem me ka asem bia menim de me ka okay ana ye ka tumi a so wa me ma ese chameleon no me dane yes trinyi ni menim nyina timi fu sa na menim nyina dane metimi dane me ho acha me sa bo show no so bi no ma sa dane me jisunsum no madi me bosumi bia ne atade a me hye na wotwe bia ne de meye afi bia ne de meye me nipa bia me ti sunsum ase se me ti haba ase eye green na se wia bo bebre ne manfiri ase a kala ne be change sofo asema ha kan de me menye sofo o yede onye sofo yede me yolman o de hunfo o masa ni we okot hwe arfo enye na bi wo ho a nipa dwin se your memory no anya adwuma ensem we se fridge mu no enya yi bro asem we se fridge mu so akotwe aba matwe aba sofo me so le okot ana na me ye okot se asem a wo kan sisi e che so se menye sofo onye sofo o yede ma men kire mu se onye wadwuma no no wo adwuma no media work ati ma me so men kire me field kire me field ni say yo osem kapa ai osem company no de o kan evangelist ana me de na ba yeti se sunsun mo adwuma nti me de ni se me hu de free sroba de nam fomu ba nti me yo de hunfo prophet Atare wow we dey hold ma fa chiri me fa fa chiri eti tumi ani sunsum ani atom ebi anko obi hye nkomo emem uti obi ye bibi emem de ntia ma che teachings bi say nipa bia akuta angels too angels ye dey abofo angels no ba ko no no okra nam ana ba ko na tiwu eno na uwu a na afiri mu ko enti de wona ne nam no na wona ne ye adwuma efia ba ifo ne wiema tumfo timi kekere wa obre wa brabo atensem ni pa enti wa sofofo bebre a no mo angels ene obi de na asi o mo angels no so enti o mo nkomhye nyina atofo wow oni sunsum biem mamen kasem o man Ghana enye se wo dom 2000 10,000 20,000 e just a prophet da bi se chese nyame se wo so tina wo edom wo wase na de edom de gina utimi gina dom itimi gina dom e se wo so gina dom pen me gina dom me uni ma de me ma djuma na me ye no enye dom ne hia me yo enye dom ne hia na de ne hia o me na se wo sorry no wa sorry se me kire oba me de ye ne se onipa na ode ne hawo ne beba no onyame ama metumi a metimi asovo am na yi no ko o jene ntina wa sorry o botena fine wantena fi se obi a wo soma kokora bi akokora ka che o se ye mre metimra se akokora no wan ya me yankopo na afa na akokora yes ese akokora ntimi nya adwuma na ye no de ahye mu ne ye ma no nti akokora ma otumi yes ti akokora ni yankopon yes Oda Jones Dabi ase Dabi no esebu we se fridge ti esabe ti esebu we se fridge na mo hyeda akeki no Dabi
no say nam se fridge ma wi aba o se bi jaka no se bi busa o se fridge no emole hyem ensuo hyem ebi kura do bi fridge no antum ye nti nsuo na sa se ti nsu otade na sa nti abrabo no ebi kura so la tisi betime adum light ama enim na keki na ayem no etimi sei nti no life e ya habai wo so habai mu ye me de bia me kasa me no be ya me de ya aduma what did I say no be ya me de ya aduma what be ya say yes ni be yi me be yi ni be fe ni be yi o be yi da ene so fu ye be fo mama kan chiro we be fo me be fo yo mutu onum sa yo mutu yo nyame be yi ene obon sam be yi me de ni nyame be yi so fu ntime da ni pa uti me da ni pa mama nche wadi nyame be yi say what be yi say e fe nyame be yi da mama kan wasem onyame tifo bi a ohun ade bi a wani yes what are na ento bi ohun ade na den ode hu ye senko bi ana mo be hun ade enti sunsun bi betina wo mu sa sunsun na connect bi de ma wo ade no bi ye baifo na obi nam na se bibi ato na wo hu na obi hu enti sa ni pa na wo de den hu ye so when o spiritual eye enti wo spiritual eye bi ye baifo bayi nya bayi ni se wa we nam na jeso ye baifo okay atade na se enti sunsun bi ana limit a obi wo ade a amanse bofo bi ana amanse nsonoma na uwura mu se ade na mese me ya amanse mekan se ai o se ai amanse sunsun mamen kan chiro me ya kan ni e wo mitu fie okay ma hu ni se men promote munchi free munchi yes obi okra na ofiri ho na onte so obi kura bodin da amanse primary wo primary enti men promote apostle Kwadwo Safo amanse kechi kwa apia amanse ye kan say papa beduko bi amanse atare na si Joyce amanse se mu nyina mu obayi yes o ma bu boy nyina mu je obi akutabi ana me so ne capita me ma pega amanse flag amanse sunsum nyina ma me kan wa hintasem bi so ni pa bi betimi akọ na mu abrabom na sunsum mu a wa asase so enyina wa chichigina pa oboa nti sunsum wa asase so ejina wa chichigina pa abra we nyame nipa na one bonsu yakopon ne bonsu one bo asase yakopon ne bo ne bo asase o so we wanfoni ne da so o se kasa de ase kire ne se onye batwen ba won ti sunsum mu nsomase abrabo ye king o king free tower be kaponachi ane no kure ano na man nipa ehun se wei eye sunsum mu nipa me mitimi de snap ya kwankire oye ma show sem she fridge bo right I don't know what him who the snap ya kwankire oye ma show onyenya minipa so oye ma show onyenya minipa oye ma show me si onyenya minipa ede ntia snap amen chewa de bi wo ye kristoni me kristoni oko wala oyira wo de den beko o amamre mu de me de snap ne beko senka senka mi fiti no hey hi TV so okay but seven him say amamre mu de yes mama ko intercession bi me ya sofo baba ba ju kuro no se me baba yeso asori ohine wo kuro no nsuo da kuro no me yesunsun mo agante se me yensu na mamre ye dey de man no de asase ne mame ano nche se me hye na se me di ni buo ni ani bia ye dey de ama ti de mi ye bia be gina ye wow susumun se we revelation na and seminar we epie enti ye ka se on ti sunsun ma se a ye ka sunsun mun se na ni sunsun akwanu tum abrabo da bia me ka ne se de ma Roman fo nya sika fo lawyer ne judges ne nkofo nyina ye se Roman fo na started the candles here direction Tamo ye ni ba ye so ni hu se so nipa bi saw candle 4 candles 3 utimi free angels
angels betimi ababeboa me pesunsum ni na nantime da nya sunsum ma bompa ye ma metimi akonete angels bi ama angels na pm wo me dayim angels no be kire me no ma bi amenye for that reason where no hu I don't know anything as a sisi am no kasa no as a me te scent different oba ye no scent bi na wo ho na different sisi a scent different bi na tina ma edin me pese me te scent ko enye perfume na de gu ho ti sofo enye perfume na de gu ho de me perfumes no ahodo but as a me ni din komo ye o se ma edin o se mi edin ye ma akonya na timinya akonya ketwa ni so ye me difo but enye ma bi wo wa se o jinya me dia sofo o jenya me ni na twetwe komo so ma ga se me be before and I'm gancho so one say wa frame ma me me shees no na me fi mani sunsum nkasa abujafo o jenya mutimi nwura mo ha o mi nwura sisi asent na fi ho ba na fi o sa so na wo so hu so me hu abujafo me short to west because me medical card say e fi sana na me nsuro hwe na ye be konsem bi so for otimi nsani fa so yi wa so nkombi e nti e refi ye kai ni say so for hye nkom say dedi kan 31st night so for nyi hye nkom wan hye nkom bia me enwura 2021 adintia na won commission na mai no luma ma on commission da be o say refi ye kai ni mame on say mini nyame difo a bie ma no ka say MPP ebe wi ni say Mahama Pew yes obelus yes so we can start yeah me catch and say for MPs parliamentary don't be fa yeah omon work ho no fa ni sika twen next 4 years na okuta white angels Mahama white angels ni say ade bia Mahama pen was asisi bia ne nsa beka wow yes former president yes. Mahama ade bia opebia ne nsa beka na omode ne say ofumu a no mko uhu de esa wo ya no mababa me de ni bia this is a Mahama ne de no 2016 de no ofum ye e no mko ye e no akoye ho ade e no masaba na de nti a me catch o mo say me kuta white angels ana me ma be di krama MPP say MPP be fa enti say me metena ho na say MPP lusu a mani magu ase enti kwaya am di sunsun be gu fom ama na afa mama ni monyama ye kese wo man Ghana no me enti ne so na Mahama lusu yes wona ma Mahama lusu yes so for na Mahama lusu yes na tape we na tape social media handle bi egu me catch o mo say so mo asofofo ne adifo so mo tumi a yen twen 10 December o mo ba fo atwa na do so dey na sie me ni nyame difo a me tena TV so live e declare so ma wie na gap na you close me onim se me no nyame difo a me hu se Ghana ba be ye Rollins yes me hu se ye dia be kakosu andi fa obi no hu ye me no nyame difo a because mo nsie no musia MPP be lose ana o man nsie yes some person dem say NDC for be fa eno de na president ne de on 4 years then nsie 24 years na be sa ba ototo ne no maye be fa fi so no taking lead eno am ye teachings bi Baumiani white angels. Se Baumiani enkremoni na white angels ori ede. Metro Mahama so Christian. Ai se so angels na ye adwuma. Ye wo bia eno ntina align. Ewo angels. Align wo angels. Yes. Or white angels ni. White angels. Na align ne pray Mahama de no bro. I say seniority wom. Yes. Nti so de Mahama you can say align because I could face na
na se we nya obi ono nso wo White Angels na wo ampushia be diama no nti say 2024 man sie sunsun kesi ejina me so safi adwuma me yesi bi enti ama me do free hoba ne se nkom sha say me ni nyame difo me command ma abofo bu nipa Ghana obi anya bi da eye dey ozo na command abofo ma obi ya de wa sorry me ma abofo bu no ma na chi papa ye life aha enjoy from nyina kan news da bet trend ek sa atare na se wow enti de eko ene nkofo a omuhu ye nyina me ne onyame difo a sofo bi hye nkom se nso beto asa asanteman frama beba ebeye se ya me se me machichiri wiem me amanse bofo bi me mansuo ne nto eto abani wie a eno nso nko ye ba first one sabai ameka say the sofo na kan say be start free Saturday Sunday Monday ana me catch ne say me that time na me captain yeah me so wiem na me de me phone me remote to control wiem na me am control no de me ye ne say me ma wia bo na mate na ma mensuo na petik kra bi na mate na ma menfna ma na ma weather na change sa na ye no kumase ana me am sa be gira airport na me bakra ni nyina de he kenyina da social media ana me ka se nsuo no mabie me mensuo na ba wia awia na abata amanse bofo bi hu wo hyenkom bi se right speaker Erono Queen onya na kunya yampa wa nya na kunya se no na me de ba no enti de obusa se 31st one to me nka no na chese ye ka 2020 dia prophet an hu na wa hyenkom nyina ye me a wan bi hwensem amabobo so no ntine bo me captain ana me hu se 31st one night go for ko church book so abra enim enti me nka nkom hye bia me metro mo se still captain metro mo week by week 2 weeks by 2 weeks 1 month by 1 month what question wa 31st one night 2 year me starting say week by week ampa o hwe me life in a course na me catch me still captain me try by week now so your prophet na first week the basic Ghana where hu akwese de what why dey say ade de esi a ye di kan ye hu adwuma nti the basic first wo man mu it hu say Michael Queen right speaker let me share the life me share ye no na mse papa we ade o ye mbese fridge e kan wasem kina me ya ade bi ye tro say me ba be kan some be fan pipi won tag MPP bloggers mon fa say na be si yeah say na ba be si na me ba be kire say amanse bofo bi ana amanse sunsun bi me hu yes e dey ntia wonu say Ghana akra na nipa bebre nya journalist for ana omunim say Speaker of Parliament ni amanfo nim say eto aba obi anim na bebre nim say ya appoint keke yes enso me da ho no me ka say no si ya to aba ai na ye to ye na papa na ye dey alusu ni abutu na konya enti obi nkan kire papa no obi nkan kire MPP say papa ne lusu a e dey asem beba e ma na kufa do konya na nwie kunim die obi se be dey na bam e be dey na bam sunsum ani tomi owo nyame nsem so no bia me frɛ me fa tumi se me wonu se me menko ba school menko so now so dey da no me be kasen bia bi de ni ti me no me nya nkofo a me kosua na obi ho na me pieye se ade ba ko obi nim se wo ye physically le ka ho de se obi ye fit obi nim so fit on se so nyame sunsun ba so a wo ya kra foforo okay so after then I say on say na o kan obi hwe na ye ma hye no adwuma ma ye no ma bra bom nyina ya matusem last killer
ma duma ma ye langa e wona se no ya ba wo ba atare na se enso enwosra eni sunsun ba ene ma yesa kora foforo eni en kora fi se me hwe bibi wa brabo mu sure me mpre no ma bi hu ana menim se me bofo ne makokora no ho nsa antiase bi to awasem so antiase bi da se ujitum so your court ujitum so your court ye dey say a secret society a crofo kan yema bomu a omo ye niema sumase e de niema bi kika bom e ye niema e de ntina obon okot se dia wo kan o mo nyame din o mo nyankopon din na me kase me nyankopon wo yakokra no e de me di buo ni dia ma no so yakokra yes me nyankopon no me ni din bia apart from Jesus okay ti abu say din sa na yakokra no se do timi mu no wanyini atare na so change we wi ase yes on se me ba on se me kasa obi o tim bia nim se me yakokra ai bi o tim bia nim se me yakokra ai sunsuma onyame de ma me na anyini okay timi ka kokra e so ti ase ya ebe den se onyame difo me ba betena se ne maso kamla life so bia hwe na mabusa saka 2 days ni ebe to aba no na mu si ato aba na papa na lusu ni ebutu na kwanya de na asie ebusa ese susu mu ne ma koso yes tie ka sunsu mu nsam na ni sunsu ma ko anu tumi wo ho atom wo ho onwosra wo ho mpagya wo ho bibia bi wo ho o ring o de she hifa na me hwe Mr. Mencheri me tie kura na me ku watch kura na nsia na me bubi me simple na he nkuta he sa bibia nkuta me ana me ngo me mpagwa da yemi wo mpagwa ma me ti on se ene be wo ya na sofo no bi eya otwa era na ebe wa dwenu enti me ba wo de minim so ye sunsun wadwa enti ebia me reng hye me mpagwa o de waka kora no maji atum obi metimi awro se me pese metimi awro mo hu se me hwe nhye me sneaker kora hye kora che se bibia kora hye ara man for the kawasho mo na bebre bi bobans e bansere no ni ade me ebia me kase onipa bie nu ho wa asasi so no dia mama me da nipa bie nu ho wa asasi so Rade na de mama wow what ma wo hefa na dem no wa dan no de ma on se me family nyina ya so on se me yakramuni ai wo half yen kram na no famo na ye Methodist presbytery asofofo na ye de ne ye fia dum a wu a na akọ obaso unua ba abaso na dum ne ba me so mo fa ne wuye ne ba me so timi de na mo street na dum ne ba tina me hu no o se me yes so ministry mu sure and so we greater things de nyankopon de men we ye kokrafo niema afede onzo aboma Aba kokura ni. Wow. Because I can't say I hire too much GH. Na jumadi ni friend free gym with obo for Michael. Na and someone ye revealing no. And some doso. Asofo bebre na ahye nkom e wo kuromu ha. Ye ya hye free gym aye twen. Edin ni aye. Sofo sisi ya nimi de na hu wo wani on say de mama me de no ehu ni say onyankopon me bibi so amenkanda sure me de na me tena sisi ya sunsun no betimi aba ba ka chem se ni me sisi amanse nsoma abusafo papai ana se oso onye sofu onyame difo ehefo na oye nnuma ma wo me
okay tem say sofo bompa ma me mpa e be na me ba ah utimi mo mpa e mo obi e ba say me tro sunsun mu nsem no me obi bi o mi mu say okwa asori ya bompa e enti nipa bi a me no be kasa me je o kredi da ye de wo na ma hwe de ekoso ntie ma obre na ma busa na afi ma ye de me ye ma wa bi ye ma dance be ba ebia na ojumasem owalesem yare kra de me doctor so me say me doctor ai so you do operations na 2022 amena me de atade a doctor atade doctor satade a ya abofo white no me de aba wo yare ti say dey we wo mo ba jibi na de atade ne koka na obeda na obi abe pai ho yi yare na for your life bi si da ene me kan sem we asanteman ene Ghana ma yenya obi a na e friend Komfanoche yeah the Komfanoche be ye sofu bi antimi nye bi me amantie bofu me breaki Komfanoche record yes me wo ba ko di owo tumi aba no ko bai ye ka se o kasa ama wa ma no ma ye ntibi dan no ma be si amantie me o se de Komfanoche ebe ye no wo be yatra eno nkofo ntia hye na wo ye konfo dabi se de me pese me ma otia hye ne hye adifo ne asofo bebre abako enso obi antimi nyaade ene ni din ye boy timi kasese apart from Komfanoche yeah entimi amanse nsonoma ese me be breaki edi nyame tumi be ya won adwuma che onu se metimi na me di echi se na me choro se mi no oteso se Ghana why timi kasa mani pada na me ya de bi o Ghana me nipa se stadium nyina no bi ada life baba BBC nyina o ya me to sa challenge yes opa mo weke me kasa life kai amanse nsoma asemu edo she fridge onu mare die so onu machichi die minima chichi die onanten kakra boko kakra nya onka kwa mu da o dabi life yet no mase eno ntina amanse bofo ne amanse nsoma se mabakra ese wa nya be stay akra maba ye be page sunsum ni tumi ese me nkokrafo ne ya adwuma ansa we consultations e free nkokrafo no ansa yeah amanse me so your court that's them dey make us aka that be okay me be a question say first almost me cheche na me your court me be me cheche o cheche na dey ntam your court e dey ntia asem na ya wo kan on say ye free and collaborate mu sa oluman ni akokora kasa no ye nti bi oh moment etimu na ona ade ba on say me onyame ama me abofo ana me nyankopon no me hu ni say oye meja oye me bibia iti say ni die na ade ma no iti me ntum say sa ani die na wo de ma nyankopon no simple okay are you okay my okay pa simple na de no work no go be goal mo ma work e bi say on say ensem we sisi da be she fridge mu no sa de obi anim say onyankopon nyankopon na se bi bo onyankopon di o mi nka say wo mo ka say tumi ekuta me nyebonsam de anya nipa de nyame de ana se nipa bi hwe me a ma on judge omompa yem se rade answer what's that true challenge o se ma hwe for mo show sisi yes when ya anjeje ya bompa yem se rade se papa e free hwan ana ho na asoma no okay ma dwen ma so sa eti wu se me bo ompa ya hwe bo na hwe se free nyame a me ba be gu ani mu ase awo mi nsuro hwe to no se mi nsuro hwe we nye physical ho de se bia babu mi ze me obu mi nyi se sunsum na obeka no yes ana obi on se
so bi ni sunsum ko no ni ani a onsan amum de that's message nti so ba na wo ani di abra uni ani di a stop to mi ni sunsum wo ho ye be petam ne a kire se asase su ye no hwan lete eno nye ne da be na de mi nsem a e hye fridge mu na ye aba ne ye kaka ye ho ti me kire se die nti a ade na nkofo bi se ade na oje nyame hye nkomo ana aba o hye ya na asi onso busa question bi se den na wo so me se me nyankopon kan kire me amenka yeah osofu bi obet ka se mahuwe oboa at message no e ba ya meka ma ya menka me hu hwe because we be catch him say oba consulting oba ho say o no oba be ye or the ne how be to anim o so catch him say nyankopon kasa nkere no enti wonko and I'm saying any sofu na any me wo ye na I'm saying we ne o no susu ba bi ofiri because let's say I'm passing nyankopon no wan kasa amfa no ho unu ma de ye wo sunsu me wo no ma bebre mu adum bebre to be hwam no hia adum wa ni amem wa adum atede bebre mo obi wo ho se metimi de wo kra wura obi mu ne na kasa twe wo kra wura obi na me na kasa me wo de metimi ama wa nkasa wada na wa wo de wani ahu de ahinta ana me wo de me metimi de queens keke achehwe wa brabo metimi de won sase nso acheke wo hyebre asana me de me wo de me sunsum atimi mu no ono so be ka kire me ana me wia me dili o on se me de sunsum no de mawuram sisi paaye na me abusua papa abusua ho ne wo tinkofo ti aso de mu bo on se bom paaye na me hwehwe kin no also message mu odu yeah me nya sofo a metwam de na betwam ese me hwehwa de kro na me bie de mawo enti me so obi pe bibi na otwene mba se me true challenge wa kra se ma ba kra obi a ose wo hia bibi a wachini a oni solution ona me meto ntia ne onka che me sa manse bofu wo ye ma me na be mu a me yesi ya mawo eno ano on true challenge afie no maba no oni me nyankopon ne mabofo ni mo oluman ni se di panu o sa ono de ebia me wo me fa bi wa bruchiri ti se me wo fa no wa na wa hye me bo se o pese na so pese o diska bi wa bruchiri mu du blog eno ye fa ne blog fabra ana wo hia minister o propose o MP o DC but challenging na mi se me nam de abo amoja ye aduma jabro no mamoja de so dia bro no mamoja ekofo so se adaguraja aba ekofo kapa wa me na mo asa no no so na mo bi bo mi din se oja ya sa ekofo ka mu ya ni afo ana davi onimu no mene ni shia 101 say that oni adaguraja shia so ina sofun ya kasa fonso wakasa fonso hu se mu ya ni an se o sofo na so ye sofo sofo no e kumasi ni ye nyina ye nuafo okay Choba church oso e wunia e fa ni Choba church ai o se sofo bia eminia okay nye ni sa bebe no bofo e wunia eminia na so wonim so eminia mina bini mu e ma so me chere okay bini mu mati so o eminia osu be mpa so e osu be mpa ya fa ne se ye beto wo munti okay edi buo ni ani di ma ne se ye mpanimfo ne wo okay okay blabi na ayi adifo ni nyina titiro mo won kan pa titiro won pa na ha o tala obusa question pa me field no me ba me nko a okay me ba me nko a nanso ye mpanimfo ho a me di buo ni ani di ama obi a okay me di buo
ye papa sell from akom di bu ama no me papa no papa be du ko bi me papa no be mpa me papa no e be to wo mo timi di bu e di ama wo mo okay ata de na se ana bishop Ofoliata ono so me papa no obi ni mu nyina obi ni mu ye minua okay obi ni mu nyame papa okay ata de na se obi ni mu ye minua bofo ye minua okay opa mbo ye me papa okay yeah omo de minua I don't know mu okay omu ebi me kan jaw so ate on say ye nyina ye ye mfa se ye nyina ye the same sure okay anti ye nyina na we mu de omo ye mpanifo mu okay they say akonfo e wadam onafo akonfo a omo Ghana ha dodo na ye onafo me ni konfo adamfo bi where Uni konfo adamfo okay me de chill nso be kase ari wala ka wo ze sembe so free ye yi bebre aba olas be se ya de ma kan se yanji so nyame adinfo da so ho okay na yanyi sunsum onyumani e bia me kase ya juma na ya beto ni se woni tumi a ehu ye sunsum ahonhom bebre asore na de owo tumi na ojo nyame die no ye nkonimdifo sure mo abam mu de wo ye bia ana ma menka sam ye no nkirew yen Africa ye brad no ye different enti se wo pese otena asase so ohia ode hunufu bi so beboa wo abrabo mu o haw ne amane ne kodan da bi ne da wo so wa chinchin che onji bibi ni jimimi nyankopon ne bi so betimi aye bibi di amawo emo abam mu da afi nkase ene o haw amane ade ohun bi dada so okuro no nanso rade bambo bi beto so bibie no a rade ntimi nyamawo ni nyina ne se me ka o message bi nyankopon ba asasi so ne jimifo anante da oni nyansafo ne nante nti se obetie o jimifo na odo betum su ti onyansani no na fa bi bobra de yefa de nyefa to nchen na pem ko wani bibi na kire so a freme na enement twetwen komo o de o freme number na papa ehfa na so aba wa kra no 0277 20 40 82 0277 20 40 82 and now 0246 20 40 82 0246 20 40 82 and now 0555 112215 0555 112215 onyankopon edi tumi ni hunumu di amame freme sa amanse me safo wo me babeje ne be yi kese di ama onyame nsho onte na nimu nsho o mani si uye ewo Yesu din amen mina Asia what pastor and I do what answer oh the minka so ya what pastor sa o kan say ale na Ghana na muslim question busame ale na Ghana ya mutimi tagging kofu bi sa na tagging kofu se bibiri ya na mutu sa enhye Kristo ni onyam sa eno nti yes eno di so ntimi fanje ju sa judgment de onyankopon wo Yamani nyina mu nyini twabere ni dura ana obehu de o kwore de onko Adam di dwumadi ni mesi na mesho se opese sponsor dwumadi na hit ye comment section and I telephone number si kwase na efrey na ye no entwetwe nkomo bibi kakra bi enye ne kese medin e the active angel na so bofo Michael Michelle so huma bontia besi frame afie sana na ba kope ejo so kama pa be kama ma na obo ame e ma adwumadi no e ko kama e chamanjo me dasi me editor enso so eye Eda Frank me check crew ni nyina ye da eye ojanyame
enso so ase oni jojo ene baaye do mu nyina ase se ene o mu jebre na o mbeka ho ewu dwumedi ni so makra